میرغوث بزنجو صاحب نامني in search of solutions شو هذه با راه حلانی درگیزگا راه حل گرگ هنگیش گور کنگا مشکلات نگا راه حلی برای در جستجوی جهنم در جستجوی راه حل ها فارسی بوده شی بار موانتا اری باری گانتای ساعتی نپیسر بار دار کسا گوش نداشتن یه بواسط بازی مفهومی نبیتی میرغوث بخش صاحب زندگی شروع کن پیسر چاہیے ایڈیٹر گوشی حالات چطور بیتے ہیں میرغوث بخش کہیں بلوچستان حالات چطور بیتے ہیں میرغوث بخش صاحب گوشی تک ما وتی زند چکجا شروع کتا من کہوں کجا نشتو من تدپیرن کہیں خاندانی بیک گراؤنڈ اوت کا زمینہ ہے گوشی تو پدرندا گوشی مجھ تشتو بونتا کوئٹہ کراچی پدر علی گڑھ پدا چون وہ آتار تا ترکا سیاست پیڑا آتگون بلوچستان سیاست چطور بیتا گو بچو شکلا حزب پہم بیتے ہیں دو حزب بلوچستان ہیڈ بیتا ہے کہ حزب ملی کلات بلوچانی KSNP دیگه که اچکزی ایڈ کتا اب سمد اچکزی پختونی اور یہ حزب ایڈ تا کوئی نام دفعہ آنی نہیں آئی دیم طرات ماہ نام کے نزیم زیکن باہرہ ممدہ رستن کے گرباند بیتا گو کلاتا ہو ایڈمنسٹریشن کو برٹش ایڈمنسٹریشن کریک ڈاؤن کتا گو انگورا انگورش کتا گو خلاصا آبار پیسرگین گوش دارا لوٹا گئے کلوٹی بپاہمی کے کولان چی بیتا کتاب تاہو یکن باہرہ اوی دردن نوا کم از کم امودک میر صاحب ہوتی زند شروع بھی امودک شروع کریں وشی من کھیوں من کدی پیدا بتون پت پیرن کہیں ادگل چمود اچھا شروع کریں چدا چھ راند گوڑا اوی دردن انچو نوا کتاب خیر زی مایدار اسنی وشی کہ Abdulsamad Achakzi was held in high esteem by the Congress party leadership in Delhi. Gweshti Abdulsamad Achakzi Delhi to ka hizb Congress marduma baz izzat dato aish zabardast tabil ke. The Indian National Congress had its counterpart in the princely state of India in the shape of the All India State People's Conference AISPC وشی ہندوستان ہیں ہندوستان کنگرے میلیہ ہیں وتی نمونہ پہکیں جاگہاں کے روچی ہندوستان نقشہ ہاتھ دنیا جدا نہ ہاتھ نا ہندوستان پاکستان بلوچستان وغیرہ وہ پہ ورد نیار جاگہ اشی وتی شبیہ ہستا نی وجہ یہ میں ملکاں وشی یہ بدن آئی مانا چی AISPS شی چیئے اختصار تھی All India State People's Conference AISPC. Jawaharlal Nehru was at the time the president of the conference and Sheikh Muhammad Abdullah the vice president. وشی جواہرلال نہرو ہمیں زمانہ کا رئیس ہیں یہ حزب بزن آل انڈیا اسٹیٹ پیپلز کانفرنس ہے و دی مسلمان نامنتی محمد عبداللہ صاحب یہ معاون حزب KSNP یا کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی KSNP کلات ہے حزب ملی دولت کلات کہ بلوچان اٹکتا وجہ اگر من بزانا ہمیں رندر نام کیا منان چموتا بونگیج کنو کی چمی جامان ہے چمی جام خلاصا رندر نام کیا ہے کہ زلزلے کوئٹہ تو کا جان از دست دات کیا ہے شمار یا کیا یاد نہیں میرا خیر KSNP had got a fair amount of subcontinental projection through the sustained interaction of exiled comrades like Malik Abdul Rahim, Khwaja Khail, Malik Faiz Muhammad and others. وشی یہ میں کلاتے حزب ملی بلوچستان ہم پاکیں
ہندوستان تہاوتی انداز مطابقہ یک منصفانه اندازه یا تبلیغات رستگت یعنی پجاری استتی پرچه که انچین سنگت میں که چو خواجه خیل عبدالرحیم ملک فیض محمد و امیر رنگ مردموں که بلوچستان چه درش کتگتن خانکلاتا تبعیدش کتگتن شان یہ حزب پرچار کتگا تبلیغش کتگا. In mid 1945 اواسط 1945 AISPC All Indian Conference formally accepted KSNP as one of its affiliate members. کشی 1945 اواسطہ کنگره ملی هند حزب مردم کلات به عنوان یکی چبتی رسما به عنوان یکی چبتی نماینده وتی سنگتان انتخاب کو افیلییتان یعنی وابستگان آنجا کشی یهان جزء اجتماعی انتخاب کو پجا یہ مزنی عزتی پیز بواسطہ چو بھی عزت بڑھت نا اور ادھر ہندوستان تو کا از معروف ہے نا جواہر لال نہرو ہیں پدائی رئیس کہ ادھر ہندوستان میں لیڈر ہیں. I was nominated by KSNP to represent the party as a member of AISPC working committee. گوشی من پدا چیه بتا نماینده بتا حزب مردم کلات طرفا که برا ہمی حزب کنگره ملی تمام هنده توکا آی کمیته مرکزی توکا نمایندگی بکن وتی حزبا نی جاسوس بزنجو یکدم چه داچه جمپ جان سیاسی لحاظا یکدم شوٹ کا شروع برزا یعنی چهره مالیه که بلوچستان جان نی سیٹ کن سخت رو برزا سیاسی لیولا نی رو جواہر لال نہرو گومن نندی مزنے لیڈر مہاتما گاندھی وغیرہ وغیرہ ہمارا لیول مردوں گوم. The Kalat administration and the British political agent had anticipated that after the expulsion of the KSNP leaders and activities from the state, the party would gradually wither away. وشی کلات حکومتا و برطانیہ سیاسی ایجنٹا کہ شاہ ہمیشہ ورتن تو سیاست اس کو خلاف ملی گروانگا اندازہ اس جتگا کہ یہ زور انصر ایک موشن سراج کنگا ہیں یہ بہرحال میزاں جہاں تو روان تو انگر انگر بانت یہ راہی و درگی جن پروات. To their utter dismay, things turned out quite differently. یعنی جیبین باعث یعنی آئینی برخلاف کا تفکراتا چیز تقریباً دگدا بتر تھا. From its erstwhile existence in isolation in Kalat state, KSNP soon propelled itself into the limelight of Indian subcontinent politics. وشی کلاتا فکر کو کہ بلکہ تقریباً تضعیف کو تگن بلے اسی برخلاف ثابت بھی کہ ما برعکس و طرف بورد تو ہما ہندوستان کلین سیاسی تصویر تو کا جاگہ دا. The realization now dawned on them that it was a mistake to banish the KSNP leadership from the state. وشی نی زانک بوانت کہ آوان یک ترندی اشتباه کرتگت کہ میں حزب مردم بلوچ در کلاتش بند کرتگو مارش تبعید کرتگت زانتش که توی اشتباهش کتا. They decided not to extend the period of exile of the KSNP leaders. گوڑا شورش کو کہ چاہیده گیشتر نو مردم آل لیڈرانش که گرفتگو درانڈیهش کرتگن چه بلوچستانا شپدا درانڈیهش مکنه اگه مدتش حاله نبزور انتش بلوچستان بیل انتش که وتی زنده بلوچستان کلات تو کا بگوازینا تو همه دا سیاست بکنن بهتر این که بروان دہلی و بمبئی و نظر مدراس و کلکتہ. Thus, the exile, which had started in 1939, ended in 1942. گڑا میرنگا بھی یہ تابعیدی ایک شروع کر تکتے 1939 گڑا 1942 یہ تابعید کے سو ختم بھی. However, too late in coming to the help of Kalat
administration and the British political agent. گوشی هرچند که یه هوش یه بچکو با هوشین رفتارشانی دیرد که آوان یک کمک که بکند هم برطانیه یا وहाँ حکومت کلاتا آیانی کمک کا نیات کیے زیرکانی باهوشی تدبیری کشم کتگت سک لیٹت KSNP had by then become imponent of a great all-India political institution, and the nationalist movement of Kalat state had become linked with the freedom movement in the subcontinent. دناوهدی حزب مردم کلات حزب مردم بلوچستان کلات دناوهدی گوڑی انچین مشهورین سیاسی سازمانی بنتے کہ درائی ہندوستان تہا زانتے تیش و جد و جہد آزادی ہے گا ہوارا گو ہندوستان یعنی بجائش کہ کلات تو کا محدود بھی پورے ہندوستان ہے سیاست تو کا مشہور تنو مارش زان تو مجہور تھے گواوا کہ جب برطانیہ بزن انگریز حکومت چاہے آزادی بگرے. The great divide in the Indian policy مزنی فروش سمجھی بونگپ مزنی فروش ہندوستان سیاست یہ بونگپ ہے. British India was in the throes of a growing Hindu-Muslim estrangement. گوشی برطانیہ ہند برطانیہ روگ آیت کے ہندو مسلمان ہے یعنی یہ گوڑگیری شرائطیہ گیر کنانت روز پروچ اشانی مشکلات گیشتر بوانت بیانت. The All India Muslim League was asserting its claim to be the only representative political forum for the Muslim of India. گوشی مسلم لیگ ادعا کنانت کہ تنہا فورم ہیں تنہا ممبر ہیں کہ تنہا بیانگر ہیں مسلمانانی ہندوستانی اور مسلمان کے ہندوستان توکان آیانی واحشانی گشوک ہیں و تاری میرنگا پیش داشت. However, almost all the leading Muslim religious and religio-political groups and clerics in India refused to accept that claim. وشیار چند کے تقریباً دراہی ہیں مولانا مولوی و پاکیں منطقی سیاسی مسلمانی احزاباں یہ ادعا مسلم لیگ قبول نہ کت بل آیا ہنچو ادعا کو کہ ما پاکیں مسلمانانی ہیں نمائندے بل یہ قبول نہ نہ مولانا نہ علمان نہ یہ دیگر منطقی مسلمانی حزبہ تقریباً قبولش نہ ان لاتیہ قبولش. This fact was convincingly demonstrated in the 1937 general elections held under the 1935 Government of Indian Act. گوشی یہ حقیقت زبردستی سر اتر پیش داری 1936 انتخابات عامہ کہ ہندوستان ایک گورنمنٹ تحت قانون 1935 ایکٹ تحت جنرل الیکشن انجام داد اتر پیش داری کے آؤٹ آف 484 یعنی 484 سیٹا reserved Muslim states seats in the 11 provinces. گوشی چاہ ریزرو سیٹ امان گوشک یعنی پا مسلمان 484 سیٹ مسلمانانی ریزرو ہیں یعنی شاید کس بورت نہ کہ ہندوش بورت نہ کہ کسی بورت ریزرو سیٹ شیئر مثلا پاکستان جنینا ریزرو سیٹ ہے نا اسمبلی سیٹاں جنگ کنا مردوں ہر کا انتخاب بھی جنینا پتہ ریزرو سیٹ ہے یعنی جنینا ہر حال بعد مثلا دا جنین چہن سندھ برو 20 جنین پنجاب برو 8 بلوچستان برو بفارس نا میرا شمشر ریزرو یا مثلا لاتے اقلیت برو شمشر ریزرو سیٹ گوشیتا 484 مخصوص مسلمانان سیٹاں 11 ایالت توکا کہ گچین کاری بیت. Muslim League could win only 108 as against 376 won by other Muslim groups in Congress. اتیدا ریزرو سیٹس منظور آنیک منگوشت منظور این مخصوص 484 سیٹ کے مسلمان اب تو ہمیشہ ہیں یعنی
مسلمانان دیرا بتی اختصاص اشتاتیں 484 مسلمانان سیٹ ہوتے ہیں مانا پدا مانا یعنی ہندو مسلمان وہ نہیں بتیں ووٹ نہ آتا وشی 484 مسلمان سیٹ تہا 11 ایالتا مسلم لیگا فقط 108 سیٹ بورتا و 376 دیگر مسلمانی پارٹیاں کٹتا و یہ خبر ادعایا مسلم لیگ ہے گوشی کہ ما تنہا سخنگوی از مسلمانان ہندو بالکل ہم ضائع کنتی ہمیں یقین فیکٹ یقین چی حقیقت آیا گرک ہمیں دلیل کافی. On the other hand دیکھنے میں کہ بیچارے the International Congress ہندوستان حزب ملی کنگرے ملی ہند which claimed with a lot of justification to be a secular party had not been able to command mass support among the Indian Muslims. گوشی آدھگ نہیں مگا بیچارے یہ